Assalamu alaikum ardaqlı Uşqar kanalının görücüleri, bizden qadırlı qattalıqçılar, amansızlar bu. Bugün 2020 yılın 13. dekabr biz Noqat çerkesindeyiz. Noqat mal bazarında, taqtab aytqanda жылқы bazarda. Bugün жақшы сынды өспүрүмдөр, жақшы аттар базарға келиптир. Бағалары қандай болды? Біздің каналмен чоң көріңіздер. Ал видеоны көріп жатып, лайк басып бөлішіп қойын ұмытпайбыз. Біз сіздерге сындууларыны, аттардың күштүүлөрүн тартып жеткиришке аракет кылабыз. Акырына чейин көрөбүз, биз менен чогуу болуңуздар. Чыгарылышты кара ат менен баштайбыз анда. Биринчи номерде ушул ат менен кеттик. Кара кашка менен баштайбыз. Көрүңүздөр, кара кашка жакса чаласыздар. Эми кенен маалымат алып өтөбүз. Жаш канча кара кашкан? Жаңасы 4 жаш. Жаңасы 4 жаш экен. Үйүргө коюлганбы? Үйүргө коюлган экен. Үйүрдүн аты экен. Сын сыпаты келишкен аты экен. Бою канча чыгат тасыр? 1.68 уруу менен алып өлчөгөндө 1.68. Пародасы кандай болуп калат? Россиядан, Ростовтон алып келинген. Баасы 250 миң. Кеми бар экен. Жакшы эле кеми барбы? Баасы жакшы эле кеми бар деди. Эми ушундай ат издегендерге көбү үйүргө деп сурап жатасыздар. Ээсинин номерин айтып өтөмүз сиздерге. 0550 95 02 25 номерине кайрылсаңыздар болот. Көрүңүздөр, ат жакса чалыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. 1.68 урууңге чыгат деди ээси. Бул жерде баа болуп жатат. Өспүрүмдөр баа болуп жаткан окшойт. Үч кашка баа болуп жатыр өспүрүм. 51 миң сом. 51 миң сом учурда тору кашкага баа берип жатышат. Жаңасы 4 жашар ат кетиптир. 80.500 да бар. 500 бар экен. Жаңы эгер токулуптур го токумдар, а? Бул кайсы неме? Ошко бар. Ошко бар. Каяка сиз алдыңызбы? Жок, мен саттык. Саттыңызбы? Кичалайдан алып келип саттык. Кичалайдан алып келип саттыңыз. 80.500ге сатылыптыр. Мына жаң жабууларды жабып Төмөйөнгө кеттик. Төмөйөнгө кеттир ат. Полторашка сатылыптыр. Жазга кунам болот экен. Канчага кетти дедиңиз? 65 миң. Ат канча болду? 65 миңге сатылды дедим. Жоон жолпусунан келген, минилип үйрөтүлгөн. Тору тууралуу маалымат алабыз. Жүгөн сатылбай жүгөн? Жүгөн жакты мага сразу. Канча жашар бу? Жазга 3 жаш. Жазга 3 жаш. Жазга пышты экен. Такалары 4-өндө тең бар экен, а? Туяктары таза. Пародасы кандай? Россиябы, каяктан келген? Бишкектен алып келингенби? Чүйөрөнүнөн эле тай экен. Чүйдөн келгенине. Эми баасы канча? 200 миң базар баа бердиби? Кылып атат. Телефон номерин айтып өтөмүн. Өспүрүмдүн 55 менен. 0555 менен 53 менен 4-5 55 76 номери менен байланышсаңыздар болот. Кара кашканы көрүңүздөр. 3 жаш дедиңизби? Жазга 4 болобу? Минилген. Минилип үйрөтүлгөн. Быш деген жашы 3 жаш. Жазга жаңасы. Артыңкы 2 туяк ак. Сынына чыккан. Өспүрүм экен. Пародасы кандай? Пародасы Бишкекте. Бишкектен алып келинген. Одан дальше так маалымат жок. Одан чүйөрөнүнөн алып келинген экен. Баасычы? 180 миң. 180 миң кеми бар деди. Ушундай кара кашкаларды издеп жатсаңыздар, карасынан көп сурап атасыздар. Телефон номерин калтырып өтөмүн ээсинин. Номерди айтың тасыр. 0770 менен 40
43 68 76. 43 68 76. 43 68 76 nomeri bilen baylansanızlar bolot eken. Boyu çoğ, öspürüm turat. Minilgen bul, minilelek be. Boyu büyük eken ha. 65 65 61 63 çıgat eken. Biraz içkerak. Paroda asqanday? Чистый Орлов. Басқан Чарловтун. 200 lira oldu. Қолға жоғыш эле. 200 lira отабызда тақалары бар екен, таза Орловта де. 200 000 кем бар екен, Орлов. İzlesеңіздер, номерін қалтырып өтөбүз. Жаш шонда қандай болуп калат? Жазға 2 жашар болады. Жазға кунан бул. Жазға. Полторашка азыр. Полторашка жазға кунан екен. Телефон номерін қалтырып өтөм. Несinin? 554 менен 90 90 99 99 19. 19 номер менен байлансаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бул алап өспүрүмдүн дагы баасын билели. Россиядан келгенби? Ростовдон келген. Ростовдон алып келиптир. Жаш кандай экен? 2 жашар. Кунанбы? Erkek. Minilelek. Minilgenbi? Minilgen 1-2. 1-2 jolu minilgen. Bas kança? 200 000 kem var. 200 000 kem var. 200 000 so'm. Kem var ekan. Telefon nomer? 0550 bilen. 0550 menen 86 86 89 89 83. 83 nomer menen baylansanızlar bolat. Артынан sorularını da tartып көрсөтөбүz. Bak diyen olmaz. Joğun Jolpus'undan gelgen bışteken çoğun boyu büyük bir 70'ge barıp kalat eken, jakın eken ha, boyu 1.70'ge barıp kalat eken. Joğun Jolpus'undan gelgen жазга жаңасы болуп калат экен жаш. Азысын көрсөтөбү. Сайлак, сайгат. Сайген, сайген. Азын сайыптыр. Басы 220 ава. Жүгүрүштөрү кандай? Жеңил элеби, жеп ичиши? Жеп ичиши жакшы. Көкүрөктөрү жакшы экен. Telefonda айтып койсоң. 0550 0550 менен 01 06 94. 01 06 94. Шундай чоң. Бышты издесеңиздер, биз айтып аткан номерлер менен байланышыңыздар. Бул каранын баасыны 160 000 сом кеми бар деди. Жаш кандай мунун? Жазга 3, жазга бышты. Кунан азыр 2,5 жаш. Kancak ne odarsın? 160 000 kemi var dedi. Boyu kança çıkat? Parodası kanday? Taka var eken ha? 4 yanında takası var. Boyu 1.60'ın tekereye çıkar mı? 1.60. Boyu 1.60'ın tekereginde. Telefon numarını kaldırıp ötüm nesinin? 51 milyon. 0551 menen 62 61 64 64 numarine kayrılыңыздар. Şunday öspürümüz degender. Aysan emesin. Boşqa var. Uşul at kızı boğa bolup jatat. Bolup жатқан boğalar daha көрсөтөбүz. Var bereket. Учурда 111 000 сом баа берип жатыштыр ушул жоон жолпусунан келген тору кашкага. Жаш кандай экен мунун? 2 жаш экен. Кунан болуп калат экен. Yok 100 000 gerek. 112 bin.
Var böyle. Var böyle. Var böyle. Өспүрүм демин жанынан тартабыз 112 миң сомго сатылганына күбө болдуңуздар, көрдүңүздөр. Ошко бар. Ошко бар. Ошко бар. 112 миңге сатылды. Булат жаңы гана сатылды. Акчасын эсептеп жатышат, азыр билебиз. Канчага кетти? 80. 80. 79 bu taza. 79 Nasip ol, makineni bir çıkartıp. 70. Yaş kança? Жаңасы. Aklıga hesaptan onlar. 40 bin bulsana. Bunday qo'y tursanız. Bunu tartıp koydum. 79 ming so'mga Ben Nurullah sotulibdir. No'qatliq Nurullah javobdir. Ko'rsat ana. Bu akçasından ya. Mana uchurda aqchasini sanab жатышат. Söyleyin dihasız söyleyin. Ana baraka qilib qo'ymaysizlarmi? 79 bo'lsa. Var. Mana Nima, Mirlanda ukan böyle taşı. Rossiyadan. Bunu bari men top yaptı. 5 parası. Bulat baho olib chatat 88 ming so'm baho berib chatishotgan. 97 vermeydi. 90. Arada 2 ming so'm talash bo'lib attir. Buni O'shqovar bozorda жүрөт qidirib, bozorning bosin qizitib buni. Ko'ringizlar. Buna chaqanat izdegenlerge Kechalaydan keldir. Kechalaydan olib keldim deb. Qancha yashar ham Kechalaydan ati? 6 yashar. 6ga chiqma. Çıkart çalsa. Ikasi bo'ladi. Ekası. Bozor baho berib o'tabanan. 70 verdi, vermedi. 70 ga bermedingiz. Universal ekan ati. İşke daha ketaveradi. Uloqa, uyirga. Nomeringizni aytib qo'ying. Universal at izdegenler çalışadi. 0777 menen. 09 03 97 nomerine qaytarsanızlar bo'ladi. Garantiya. İşiga ham garantiya, qo'lga jo'sh. Qo'lga jo'sh ekan. Bu Sındıvat turali ma'lumot olamiz. Qashqasi bor ekan, jiltirab turgan at ekan. Putu qo'li toza, densoligi toza at ekan. Chaqan kelgan. Qashqasi bor. Yash qancha? 5-6. 6ga chiqmabmi? 5ga chiqadi. Yazda 6ga chiqadi ekan. Qanday karamati bor? Var çok garantiya. Ulog'i ishi universal. Uyning ishini yurgizadi. Uyning ishini yurgizadi ekan. Qo'shqa qo'shsangizlar bo'ladi. Arabaga qo'shilgan emasmi? Ulog'i garantiyada. Ulog'i garantiya. Bas qancha unda? 150. Yaqindatib aytganda. Silashamiz dedi. Nomerini qaltiraman. Esinin nomerini qaltiraman. Jash balag'adagi jo'sh ekan qo'lga. Telefon nomerini qaltirib o'taman. Nomerni ayting. 0771 menen 94 0084 nomeri bilan baylansanızlar bo'ladi. Hurmatli ko'ruvchilar, mana biz chiqarishimizni ulantamiz. No'qat bozorining Жылқы базарының тақ ортасында тұрабыз. Біздің каналға қатталыңыздар, видео жаққан болса, лайк басып, бөлішіп қойыңыздар. Ақырына чейін көреміз. Улақтың аты алынып тұр. 180 мыңға. 180 мыңға алған мекенінде. 20 мың арқасына саттырды. 8 жаш ат улақтың аты сатылып тұр. Мына базарда жауылап қойышты. 160 мың сом қолына учурда сатылды. At bağol çattır bazardın çekesinde. Kança yaşar ekan? 6 yaşar. 101 ming berişi o. 101 ming so'mga berbe attıdır. Ya attı keltiredi kesmin iştama. Söz yok. Betinden tartı ver getir. Torat turалы ma'lumot olamiz. Toratqa nazar salыңыздар. Qancha yoshda at? 3 asy. 7 yaş. Bas qancha tuyoqlari toza ekan? Bası 120 ming. İşi, ulog'i deganda neler bor ham? Ulog'i bilan uyri bor. Boyu 1.60 dan uyda. Telefon nomer
0776 menen 58 83 07 nömeri menen байланышса болот. Bulat туралы да маалымат алып өтөбүз. Булаттын баасы канча? Bası 100 dolar. 100. Nesi var hem? Teke ulaka. Cügürat. İşi var. Bulga coş. 6 yaşar. Ekası. Qaysi yerin atı? Kemi olat ha? Telefon numeri var mı? 0773 menen 42 52 57 nomerine qayrılыңыздар. Özü da boyu çakan çak kelgen at eken. Бұл ат алынып тұр. Мындай тавролары менен жети чакан ат экен. 109 000 сомго алдык дедесі. Кайра пайдасын берсе, чай чака чыкса сатылат экен. Жаш канча? 3 yaş mı? Tiyakları taza eкен. Артын кичине тебелетип алыптыр. Телефон номерди 0772 менен 81 30 14. Sizlerge alıngan bağını ayttım, emin faydasını berесиздер, урматтуу көрүүчүлөр. 7 yaş attı, bağısını 80 000 som dedi. Arzanıраак at suraganдарга 100'dөн астына тарт дегендерге 80 berişti. Berişti, berilmedi bu. 80'ge bermediңер. Жаш кандай? 7 жаштагы экен. Канчада атасыңар өзүңөр? 100. İşi var mı yok mu? İşke. 80 000'ge bermedik dedik. Telefon numarini aytıp ötөбүз. 774 43 09 43 nomerine qayrılsanızlar bolot. Qaysi kanal? Boşqa var. Бұл minilgen tay turalı da malumat alsak. Jaş qanday bunun? Jaş qanday jaşı? 3 yaşar? Жазга 3. Bas qancha bunun? Qancha da otat? Bu kugat, Bavul'da takbozat. Qanchaga ketdi? 77 000. 77 000 so'mga sotilibdi. Jash qanday bu ko'rkni? Takbozat. Жазга 9. Chaqanat sotilibdi. Mana bahasini uqdingizlar. Taydın 80 000 so'm kemi bor dedi. Zati kuchli deydi. 6 yaşar at turалы da ma'lumot olamiz. Tuyaktары таза eкен, ha? Arkada taka жоқ bu, je tushib qoldi bu. Артында takası жоқ ekan. Bas qancha bunun? 100 000 so'm kemi bor ekan. İşim, nesi var hem? Bardığına garantiya. Жүгүрүшү да жакшы. Жүгүрүшү да жакшы ekan. Telefon var mı? Telefon numarini qoldirib o'tdim. 100 000 so'm kemi bor dedi. 0777 menen 64 05 60 nomerine qayrilsanızlar bo'ladi. Жақшы чакан шамдагы аят экен. Торуқашқа тушубузга келип калды. Бу Торуқашқа тууралуу да маалымат беребиз. 3 тыягак Шамдагай келген Торуқашқа экен. Канча жаш эми? Жазга 6. Учурда 5. Жашы 5те. Баасы канча? 150 000. 150 000. Базар баа бердиби? Канча берип атат эми? Сыр болбосо. Nesi var? Ulağı işi. Ulağı var, işi var. Birge koysa bolot. Birge koysa bolot eken. Basını ayttık, yaşını ayttık. Emi telefon numarını qoldirib ötөбүз. Түшүп бересиңер жакшы эле чалса. Жакшы эле кеми болот экен. Telefon numarını жазып алыңыздар.
0706 06 90 94. Boyu 1.60'ın tegreyine bar kılat. Karodasçı. Karabayır ile. Karodası Karabayır eken. Atqa barışı dağı жақшы eken. Жаңасы ат 140 000 сомға сатылды. Мына өткөрүп алып чат. At pazar kızı. 39 mu 40 mu? Ha, 40 dedi var. 40 dedi. 140 000 son var. Satıp aldık dedim da ketti. Pazardın kızıqanına, qaynagan yerine geldik. Pazardın Nokat at pazarının qaymakları bağılıp jatat. Bu kögatın üstüne kança verip utat? Ha, bunun üstüne kökkö verip utat. Uşul kögat menen variant bolup attır da bul jerde. 20 000. Uşul attın üstüne 20 000 so'm kögatga berip atıştır. Mına variant bolup ketip jatat. Üstüne 20 000 so'm berip utat dedi. Görüp turgan жақсы сүрөт экен ал аттагы. Экөө алмашуу түрдө variant бoluп базары кызып жатат. Bunu alsam. Büttü. Kançaga büttü mü ölen aka? 25. 25 mi? Gettim ben aldım şunu. 25 mi? At almaştır verdiniz. 25 verdiniz. Verdim. Hani özünüzün atınız? At gelip kaldı da tartıp görsetiyoruz biz. Akbaz at mı neyin depsiz de? Akbaz atını iner dükkan. Akbaz at mı neyin depsiz de? Variant oldu. Buna ikinci at. Şu ökü variant bol olmaştı hazır. Hazır yerleri almaşatı şurada. 25 mi verdim? 25 000 verdi şu kaşkanın üstüne. Akbaz atma 25 000. Köktün yaşkanda yok bulatken oşanda? 4 asi. 4 asi. Boşqa var. Akbaz attағы satılıptır. 7 yaştағы akbaz at 124 000 so'mga satıp baylap koyuştur. Kayaka ketdi? Ayderken'den atılı. Nokatqa kaldı. Ayderken'den alıp kelinген eken. Nokatqa kaldı dedi attı. Ulağı var bu attın. Үйір. Үйірден at eken. Beş yaşar karat uşul jerde bağ olup jatat. 91 000 so'm uşurda bağ verip kol silkep жатышат. Bakan başım boğazırım. Karat'ta malumat alıp ötөбүз. 3 tüya ekende arkankısı biröö kara eкен. Алдыңғы 2 тüyактары, аркасы сол жагы. Жаш кандай bunun? 6. Basıçı 6 yaşar karanın. 180. 180 000 kemi var dedi. Jakın jeri. Jakın jeri. Sileşöz. Sileşöz dedi. 180 000. Nesi var ya bunun? Yok, uyga koyulgan. Uyga koyulgan emas. Ulakka çabılgan. İşkeçi. İşke koşulgan emas. Ulaktarga ele minilip жүрген at eken da. Ulaktarga ele minilip жүрген at dedi. Telefon numarini aytıp ötemin. 02 22 31 38 numarine kayırılsanızlar bolatına karat alalım desеңizdер. Үйірге koşulbagan dedi. Бұл аттағы тор аттағы сатылыптыр. Мұнда 91 000 сомға сатылыптыр. Жоон жолпусунан келген ат екен. Мына байлап өткөрүп жатышат азыр учурда. Кара кунанды көрсөтө кетебиз. Өзүңүз канчада атасың бу кашкан? Кара кашкан. Канча? 100. Баасы 100 000 сом екен. Такка кагылыптыр төртөөнө тең. 80 канчага бербедим дедиңиз? 2ге 82 000 сомго берилбептир.
Qara öspürümni da bilip ötөбүз. Qancha ekan bunun bahası qaranın? 80 kam var deydi. 80. Yaş qanday? 1 yaşar. 1 yaşar öspürümnün bahasının 80 bin so'm kemi var dedi. Jo'un jolpusundan kelgen nerse eken. Qanchaga geldi bazarda? Ben ağzı qarmadım, birөө qarmadım. Birөө qarmaptır dedi bu. Birөө qarmaptır dedi. 80 kemi var dedi esidi. Ortadagı qara qızıl jügöndög aspağı bolup жатыр. 5 yaşar mı? 100 Aylandırıp bastırıp. 110 bin so'm baho berip жатышат qaratqa. İnsan kadar onu vermezse. Özüңөр kança da atasыңар басын? 150. 150 bin so'm kemi var deptir эле. 110 bin so'm bazar baho beriptir. Bu qaranın bahası kança? 180 bin. Yaş qanday? 3 asy. 3 asy. 8 yaş. 8 yaş. Nesi var emin? İşi, ulağı. Полный гарантия. Полный гарантия. Tuyaqtары таза eкен. Жақсы чуркайбы? Жүгүрүшү жакшыбы? Kulağına çok. Улағына жооп dedi. Telefon номерин айтып өтөм неме иесинин. 51 mi? 0551 менен 97 97 36 66. 36 66 номерине кайрылсаңыздар болот экен. Бу кара кашкандын баасын билип кетебиз. Канча bunun baası? 110. Baası 110 bin. Yaşı? Жазга 4. Жазга жаңасы. Telefon nomer 0703 41 67 96 номери менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Тору кашка тууралуу да маалымат алалы. Канча жашта бул? 6 yaş. 6 жаш. Baası канча кашканын? 200 bin diyor. 200 ming деп атам. Канча беришти? Улагы жакшыбы? 117 mingге бербедиңиz. 117 ming so'mго берилбептир. Улакка жакшыбы? Жоон жолпусунан келген көкүрөктүү российский экен, породасы. Ден соолугу жакшы, жеп ичиши жакшы. Телефонду айтып койгондо. 58 0558 менен 67 67 70 70 06. 06 номерине кайрылсаңыздар болот. Кана бурунчу сооруларында таталычы. Soruları dağı jambaştары кең экен. Baasını sizlerge ayttık, жашын ayttık, жақса çalasızlar esine. Жеңил нерсе экен, жоон жолпу чоң болгону менен boyu канча чыгат? Biri 65 miş. 65. 1.65 чыгат экен, мен boyum менен бардым. Ашыгам чыгат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына базар кызуу жүрүп жатат. Видео жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ош Кобар каналы сиздердин кызматыңыздарда. Ош Кобар каналына атыма алыштырбаңыздар. Менин атым Расулбек, өзүм алып барам. Канча баасы? 95'ke бербедиңиz. Жашы? Yaşı 8 yaşar. 8 yaşar. İşleri var mı? İşi, ulağı? Zor var diyorlar. İşi var ya zor. Garantiya. Garantiya. Numeriniz. Numeriniz. Assalamu alaikum. Numarımı STR'de kaldım ben. Numeri. Buna numerini estedi kayra. 0770 menen. 15. 57 75 numerine kayırsanızlar bulat. Uğtunuzlar. Garantiya dedi. Keset. Kesevi? Keset eken ulaktı. Özüne jaraşa ulaktı. Ot yememine geldi. Bu kara. Jaş kınday eken? 6 yaşta katalındır. 82 ming so'm alınıdır uşulat. Жақшы баға алып тұр. Базарға салыштырғанда орта баға алынып тұр. Жылқы базардағы чыгарылышыбызды соңына чыгабыз. Жылқыларды бөлүп тартабыз. Кийинки чыгарылышыбызда ушул эле бөлүктүн кийинки чыгарылышында өспүрүмдөр менен бейлерди тартабыз. Саламатта калыңыздар, урматтуу Ош Кобардын көрүүчүлөрү.